Yenda Onyankopon ase. Nadom. Nadoye. Ne humobro. Ne banbo. Ne do. Ne nokredie. Na yemu hie. Chese. Oye Nyankopon preko pe. Yentiri pejafo. Ene wono Awurade. Yeda na se. Ono nti ene ne yetimi atena ase. Nti si atena ase dia na ese fata se yede asida piesie. Ede mano. Te Awurade yeda wase. Yeda wase. Bebre. Na yeka ni se nso ane ema adofo enne won wo fie edi afofida yama wo bia afofida pa a happy holiday founders day no ye nyina ye edi na mom ye de ne edi no studio ha yantena fie esi da bia tena fie a na efoto obi ebeba dwenkyire beba kwankyire bi ebeba ana de suande bi ebeba na e bia na ankoba ne sense na esi etu anamon na ye baba ye adwuma ene den ti mo ho do enti na ye somu ti ye mamu nyina hwefo akirikyiri ne bencheye ye ma wo bi biara akwaba e de bakum novella yiso ye emfa wo ho ento onipa so chatroom ha ene asem bebre na wo ye pono so na ye pese be discuss ni nyina so ekeka kwa na besi abrabo a ye boyim obi timi fa didie so e de se wo bi abrabo mo hwe de ye o ma ye yi one word aduane de ade adura tom so de komo obi amane de amane yefu asen yo ma nyame ohwe wo enipa bia wo musuba nte se yo ma nyame hwe wo mu papa sane ne ba eye odupontie no ne ma amane tie nsa na ne ba no so tie ono so akototo kebabs no de eyi poison agu ho so ono so de komo obi awe na wawu ewiase ehu o me pa mo chew ena me enya agya ye ho saa o ni nyina ye nkoma ye betwetwe na ya famu adesuade na de ansa na ye bekọ anim kura na mde bi aka ho no ade pam wonsa ano adwuma ade pam wonsa ano adwuma Adom TV de semunim say ye wazo ye say ade pam season 3 no ye de bre ye Ghana fo ni wiase nyina kwasie da ye be ye die no mo kyerɛkyi kwasie na ye de first edition no na episode no e de bebre mu na watwe atwa mu kwasie de atwa mu ye launch no fefefe e wo e conference center now this Sunday there 16 regions ni nyina ya pick contestants ni nyina to mu nyina be showcase one abilities and one craftsmanship and it is say wo pese wunya follower ana wo do eye contestants ni bia kwasie de ya ene yen enhyase enhwe na wetimi hu nipa ne sa ano adwuma a ya de pam no wotimi ede ebe abebobra ene ntina Adom TV say ye bom kase kwasie da 4 pm pepepe na yatena ase efi ye de ade pam wonsa ano adwuma ne de prem ai e Adom TV so na me ba me mpanimfo me na me mpanimfo ade ne ntwa ye ho kituwa bi ne emra ye ba nkomo e pese e betwetwe nyina no ye de begu akwan mu ne ye de agupuno so na yetimi apensem mu ama de suande enso so etimi afri mu e de aba me hwe me maame eye mama nhyira Jules Wallace ma what to say Awurade nhyira me hu me mobo why afu ya Adom sportings we dey titile sportings pa oh nyo those days no kwa no time no ba inyo bruba why afu lekente na nka no de ya wedding inyo me kai na me maame wo lace kaba goddess na kite no na mo mpa bona na no fia nyo those days no antwe ho a mezebo wo dam na wo friend mama mo akwaba yeah me dey but hu ye the brother Adom brother you're looking so beautiful so high for dodo and your papa Eliphas Dr. Reverend Prophet Eliphas Prophet Dr. Eliphas Ankrakutin papa me mama so akwaba ma me joso so ho Yesu Adom me ho ye pa na so e nyame Adom me so me ho ye pa radius nice to see you arofo madam penifo e de betwe ho sesi ane ya bai bape ye betoa eye enkomo no so Found to Nipa no ni penya ye found to Nipa no ni penya yo
adofo me mamu nyina akwa ba e de ba eye Emfa wani Nto Nipa so chatroom ha na mene mama edi enkomo ye ma na mbisa se ye kan se obi ye obedient and obi nso so respect ya ensonson ye be nedam obi obu ade na obi oye sitie ensonson ye wom eno na mpese ye de hya ase afi ni abehwe ye didie ne de ka ho ni na mpacho ma na edi kan akọ ma anko first Marco. So for ladies first. Ladies, Marco. Okay. And I'll say prophet and prophetess. And a prophet say prophetess first. Yo. Mamekuya. Rade inshiraw. Nonti na nim inshiraw. Amen. Obi obu ade ne ne oye sitie nsunsun ye wom. Na ni na so ekon kwansan kromu a ayese gende ni ntosi ne meko. E de yen nkra ana nkwan a ana fro ya de na akọ dansan kro na mu. Aha. Sutie eye obi a wo de emre bia ma no se entu nan ugina Adom TV ha. Ugina TV nti menko radio. Aha. Ana say ugina Adom TV. Wo studio ha. Hwena radio nsuo a ho no wanum bi e de ba wanum bi e bi a won ko ho but nsuo a ho no wanum bi ana aduane ho no wandi bi aha eno no eye sutie na se nipa no se wentie se mundi nti ne panina aka no wo maame aka no wo papa aka no wo sutie wo disu a eno no one eye nhira ma nyankopon na toso me no eye nhira ama wo na sanso ye nhira e de manipa ode asamne de ma wo se hwe no anye we fi se nipa no sabe wo maame itufo wo nua pani bi itufo wo sister pani bi itufo wo adwuma pani bi itufo ebi ne ade pam ye nsan no adwuma ebi wo sua adwuma wo ye fitani wo ye carpentani na wo master itufo a bebi wo master ehu nua madu no wo no wo gina ka so ana wo gina bepo so kra wo hu wo hu nti sutie no eye sene afarebo so ohini so wan suti a wantie enti na ma na hindi ye den ebo no ne ye wo ne obu ade ne obu ade obi wo ha a wone na kasa so obi obu ade unkasa nche kra wo fantinsi ebo asam ni zina no wu do sokura te se wo kan ya oni bebi a ne maame ekọ ebi kra nya kasa mpo na obekasa beto ne maame bo nani ana ne master bo nani ana ne penin bo nani no ne wahu ni opese wahu ni opese o kire aha nti ye wo enidie respect e wo ho ene ye wo sutie eso ho omunya de kro na momi na aye kwansan kro na wudi siso a wo ye nhira because yete no me bi sasa no Musa boy no no ne papa wo efuom ana o se na fidie eyi aboa na ne papa ne mese no mo nkohwe ana papa no so kan kire ne se o me yankofie still na koda no insist say o mo nkohwe ana papa ne kan kire ne ba ne se eze so tie di ono papa no kan no di so isan say ono ne papa na ye wo respect and ye wo obedience into obey they all can and into the man me kofa I want to say and ye be a difference ne so pronounce say ye betimi amananya effect what ya hwefo so ana na ye discuss and I make say nia wo papa nim ibi kura na efidie na ache aboade na apa aboade isu wonnim efidie sunsun bi so a ebe pa wo nipa no wonnim asa wo wura sunsun mu a be bia bosom wo no adan na obi na say social media yes obi de ni moto efa bridge bi so wa mo aben ema nipa no wuye onya accident wuye no ebi kura wo fidie no musaba no fidie na we sua no ebi fidie no kura akopa busum bi ba enti papa no tinka on ne huhumu se menko wokwa wo so fidie no sunsum fidie yemfe ni ehu Psalm 31 verse 4 sunsum fidie yemfe ni hu ebi be pawo
nti akwale bia o yesu tie ema ne master ne sua adwuma ana ne papa ana ne maame ana ne stepfather ana ne step mother asakula na brabo ewie nti yese na musaba na so tie ne papa mate yemra sofo ho na eni die nso no ye nkwohwe video no ye ba na sofo nso wabem na yetimi ato aso ye woni die bi so obi wa ompachaw na obi ma ompachaw me pacha na ye fanfu full respect mom ye nkwohwe video no na yemra ye ba pe ye be den ye ba be discuss the aka no from sofo nso point of view. Right. Dago. Oya juma no kasasha. Oya juma here mo o. Me ba. Bye. Udia. Da. Ayo musa nanso e. Uyu no ho ti hye. Ah, no madam man ho ye. To. Bibisa mi di bisa sanya ha na wote. Mame. Na sasa bio sonso no kura woni ani no kura chinchin. Krom ha na mete. Nti mo ho kwan se me ko ba bia mepe. Amen. Tewa. Onyonko ni. Devi. Me de mi twam. Ana me se me fa ha na ma hwe se na em ho te. Mame. She enyoma bi koso e wosa me ma wasote. Mame. Ya hoye. Adofo ye mamu nyina akwa babio me say machines na ya no so ma bro machines no so mo bre heat kan wo mu enti babia me yi yesanke ye hwe na me say ya mia so a wo so wo mo so a me ntime nya ho hwe enti je me de manu yala na me dey discuss eno nti no sene na me kan ye musa ne ba ena na omudi nkoma papa npe so che ne ba ne so wo che na de so onye omienko papa kuran papa me enko hwe aboa no se ne ma kan na bia na papa no wahu bibi enti no so wonko no but ochira bofran the difference between respect and obey, to obey and to respect eno no e de na so kan fa ho na ya to aso akoye ni enko yes respect obuo ana sutie obey into two different things ana ye kan wasem na in this life say onye sutia e kire se umwade there's a difference between the two of them, but immediately we are disobedient na it's an act of disrespect. Yeah me know ya drink it's an act of total disrespect because se ubu nipa na obe sutia ma no se yesuma o se ko baabi na se nipa no ubu na obekakọ ye de o kan ana de o kire no but the moment untimi enko ya de no e kire se umu no e di sutie ene ubuo two different things, but in all no obuo no anema enipa eye sutie I know correct. So obuo ni ho anipa no kan hwe awonte onti omu but obu nti na otu adamo no enti nipa bia wo ne ya ade a o kasa onye no e kire se omu he doesn't respect you of how nya hwe and that say intertwine no intertwine respect ne kan obedience ni nyina no mo ye interwoven. Yeah, there is no way obebu obi obeka asma onye. No correct. There is no way. And there is no way about respect obi a obeka asam so wundi so. What you say? Say na mark fan full respect. Let just say me mu dia o kan asam dia me ye there be there doesn't even like to the extent say me ka edma me you now we ba kono ja ba ko a umume. When I say ko Adom FM ana me say ko Joy FM. What me akwa Adom FM. One Joy FM. One obedience ni enye complete. Number two umume. What call the beboa? Obedience is today better than sacrifice. Sir, so patcho me man am social media, me busuafo na social media no so no. Me hu adwa money one, me hu se waba. E na afei ye nua be ma ajekum kwabna ajekum ono so aba. Ntinu nyina mombra. E na Ernesto danso onso aba. Na de adwa money one je ade so nyina afa wu.
prophets nyame ensa ono so aba omo nyina wo so ntina nche bia mekenkan won message no so e de amamo mama mami wa hu se wo hwe eye series na yo ma da bia no na kuma na ekun ne brothers kani na yire ne na na wa be ware e na wontimi nyinsan wo e na wa be ware da bia no na ewraba ekun na nyame ncha de ode na musa ne na yire so omo bibidro na sesei sister ya benyim obenyim ye so a wo se hey obenyim mewo e ma de ba no emra medi ne papa de wo bra ono yo ma ne ba odupon wo ho ne wo fa de ese so ono ne wo fa sini di no papa na yire be wo ama e ba na bedi ade de a ompene nti ono aduan no de aduro gum so de koma opemfo ne di na ne yefu na sei but musa no wo skani ni fie ho no utim so wo some powers bi I don't know owo honhom bi a odi hunu so bi be ye obone otimi hu ana o se ne papa so ama ne bansere a odi ate na sene enti ne yenhwe sa ne ma we se mienu no aduane hefa na sese edidi wanche na sese edidi abribe na sese edidi ne sa ne ma ne nyina ne mehwe sa de na mo de to ebi no mo de to wo no masene no ene eya na de eya ewom ma me fa so fo nhyase yenhwe edidie ma edidie ay ade bia enipa nyina bo mo ni eguso but one of the fundamental things are ese nipa we careful aduane ade ewura wanum no matter the level we do no be careful what you eat where you eat is very important. Bible says what goes into a man does not defile a man, but what comes out of a man defile a man. How did he go there? Be careful. Yan free Bible perspective. Nyankopon ebo wiase nyina. What goes into a man? Man does not defile the man, but what comes out of him defiles him. Okay. Enti you hear Genesis ade a ma Adam and Eve ehyiase aduane. Enti aduane mani patimi hyiase. E na de so ma eye iso so hyiase ye aduane. Aduane. Ana ade a ma Jacob konkwa sum aduane. Enti ye ba Daniel mo that Shadrach Meshach and Abednego omo ka se yendi ohin aduane da because they knew the power of food. Obi pese onyawa or did anything simple. Sir, the price begumo. They can just take the food and make cantations on the food. Aduane we am dey come oso mesi. Odi say na the person kan na waka guso. Owi ana ye bi say guso no dey. Ofu bi dia be yankoa. Sir, ti oba bi aduane bema bi aduane ama wa fe o na dwene kwa me bi o. Nyame hu ye mobo. Mami, uni bibi. Yan brand New Testament because yan brand New Bonsanko shia Yesu e o people ne so no. Dey no dey testing no. Brodo. Ana wo wan gase ka. Odi brodo. Only aduane. The power of food because he used the same power in Genesis against Adam and Eve. So e ma ye power mu free ho. Enti ase yin na ye ya hwe ye wo bia bia ye didi. Eni aduane a ye di. Enti Paul kan ye. E bia unim nipa no. Wakoto restaurant ye kokko ni some of them even have these things we are talking about. But Paul says we sa ka aduane a te hu vampire we dey te hu. Ye mebre aye ho no ye aduane be sie ni ma wa na no aye nti na we dey sa atom e ye no kure wa na no but manche ni board ye na bia di fire enam no enye wo na ukwachi no. So we must learn how to pray over food. Edi Yesu ka say mi o say mu bedi or say you eat deadly poison but you will not die. Mark 16 no. That means say me to me boase na me bom pa e gbaduane so a me di Yesu moja ate hu any edin na e free so e budin na so. And we must learn how to pray before you do sabato dem my dey. When anu ayo so to abonti yo no matter where you are eating from it can make you or make you. Adofo asabe mu aye de aduane so do obi adi bi nti e ba ye ba man hia so ene dia to aso. Because the aduane de. Ye twa ho ketwa bi ye twa ho ketwa bi ni aba. Obi ho pa aduane ba bi aduane bi obehu bi ade wodi. Aduane afre no ye mfre no do ne satom. Ye hwe bibi ye na aduane de be ko ba bi a eni sese ye ko ye pa sisi a. Found to Nipa so no ni penya ye found to Nipa so no ni penya yo. Wotie enwom na enwom no ye betie mu nsem ni anka be ma ye ni aba ye ho so pa
onipa da se ne oni da no ne wa sori no didi oni ye bibia bon komo bon paye de ehunu kran de no bon paye ono bon paye pa ono awia anyway adwa mo ne wanse men kan chem se mon share mon like it, na mon share also da mama na so for so ase oda mo ase na ene topic no adesua kese pa as say obi a ohwe bi etimisua de efim adwa mo so ye da ase nyame enhyira ene so dan so ohwe yen live from awoshi na adwa mo ne one do so mama ekua please obedient is better than sacrifice and obedience mama enhyira me da ase erade enhyira wo no kware sitie eye sing aforebo adwa mo ne one no de no so eda wase na osan fra busuafo no osan busuafo momro is lesson time class prophet from muina momro na me hu Raina Zakaria na me hu no na Joanna Enketia os God bless you mommy Joanna ye das papa Godwin Mawuli ono so say God bless you daddy watching you from Santa Maria Joanna Enketia os Musa is God sent nyame na yi Musa e de ama e skani agiman sana ye nua no so Joanna eka Kenneth J ono so say good afternoon media production we ready Kenneth media production people ya tie that's what nyame shira Prisia sorry also make you today dear whether you like it or not you go read my message 2 weeks near I greet you though oh Prisia I me read message you know anyway me chia landing for you na nyame enhyira Prisi Asari sana Rahina wo ha say Rahina say Yoma and her son Odupon are the cause of all the troubles yes and prophet nyame ensa say daddy bless you you are talking very very well and I love it prophet nyame ensa very deep Abraham Ntama Williams or say this is very deep. God bless you, Reverend Dr. Eliphas Sankrakutin. And if you adwa money one bio, adwa se sembusu for momra ni mesuan de a messages ne do so kakra ene. Into the mama fancy we de no smesa ma baso. Na yen ko mama enhyira ho. Na yen hwe tew. Edidie ene emu ensunsuanso a etimi kofa de bre yen ene mu ene panso we didie mu. Yambo so tew na yen ko next one so ansa na ye try ho ne ya baye na mama kwa medase erade enhyira amen aya hwe me benada ahomachin 4:30 to 5:30 e wo fidie kase so mama kwa asase na ho no ye odomfo kumfo asase e nante so a ye dua ba yere wo so dua banche dua mo e mantuma ye frey na ya sawa ye odomfo kumfo eduane Isaac frɛ iso ne ba pene piesie se meni so kuskusu me ba be frimo nti konwuram kofa aduane ba na me kra enhyirawo ye won krofo bi wo ho a wo kra brase wo yiase aduane adentia metu bimire nti minkyerɛsie kane no se ye ko ayiase a bo se ye fi ye de emu no fiesie ye ba omo titi ahaban egu nsuom na omo de si ho ansa no be wura fie no tu nsuo ni bi egu wonsa very prophetic very powerful eyi sunsun so fi say esie ho nagasa no so asase no so edi nipa no asase no so ne dia ne say nipa dua ne ye fried rice jollof abankwan fufuo e de ma asase no ho sunsum ho nti oni say this esie sunsum de echi eba ono ya wo bo hahama no so tumi wo mu a ye de woro yesa na na ne ye jai ye fie sie ye ba ya na buffet ye be yi plate hand sanitizer ye di rather than hand sanitizer sa ye fie sie ye ba ya na ye be yi plate na otimu kakra we kakra na esie na kwa no sunsun odi ekire na oba ye no wonim nyoma e ba so kan Isaiah 28 verse 18 na Bible say na woni owu apam no eso be den ebe pepa na sa wo yesa na tese woni owu apam na eso no entumi ye den empepa nti wo ye Kristo ni papa
Christopher bi ntumi mompa ye nyehye yes aduane eye party bi okoye aduane minimum bi okọ party ba ya okọ ne maame si jai menko adiasa oso maame kwa ba mekotwa me hu tawu okọ wanom hye wan ketu bi na okọ nom ye appendix ye emprensa ne senti wawo oba wawo efro no de esua nyansa odi esua nyansa nti yenya yare bebre ewo party ase ewo yie wampo no show blood group asa na wodidi she said diabetes aye bebre eye duane pressure bebre duane cancer bebre duane or so wo blood group that make us say so wo blood group asa na wodidi because obi wo ha we B positive a ebro nyama banchi nyama B positive ebro nyama because acid wo yem edu baby so say friend doctor for mo be kire ma ye nti sisi an opese wunyini cha o so wa wo hye oduane enye bibia na yedi okay na fe wa so wo ye wo fie aduane a idwom na wo kwana nkasa no bompa na wo nkonkon di wanim idwa na wo kodi efi say idwa na ye kodi no adwa na dwa ye di dwa ansa na ade ayede ache ansa na ade be che no isum di kan ansa na ade nti ye aduane die ede ye kon hyiram aduane die ede ye kon nomem Yaduane die ko nhiramu yaduane die na kro na so etimi de yen ko eye numiemu enti no afutu semba ko amede be ne se ye ko sebi ye mu bi ye obia ye ko ayase ane afum ayase aduane ye ko waje double ye afum ayase wedding aduane je say public event bi abeko bia wo afum aduane ba bi aduane free ye na oba ye no unim ensenya so for kan no de bia na kwam na do no waje bia fa adihibọ jane edi na bru din nyina so no fa te ho ansa na wadi sport ya se na ogidie so NCP say empa na wabọ no awurade watie wate waduane no ho amansa na wadi wadwe yon tanta ene men kodi aduane no kura na wakọbọ mpa ye no enti no eno so ene de eda ho eno no yenhwe bansere no so de no bansere ne de no bansere no what do you call northern region na other regions are you not trimpo ya south fi abo bi ka ho na eno no ye bambo a ye de omudi ma wo ma ebi kwade nya bansiri o ebi de ya hahama ye nti awade amama mansha hahama de aye nku ene samana sa begibi na beboa ebi ye hahama ya odi dware ne ba ama abrabo no life is war abrabo ye okun obi amfa patapa amfa begu ne ba so anhwe no ehwetoro nti obi wa we dware ne ba hahama wodu saka akwala no a bia wankasa wo bo no an wa sakra ye ne ya nti mansere no a eda musa asene no ono so no office out eba no ya ka cha ne se ha no ye hu nti ono so ye bambo a ye de ato ne se ba insuranka Jesus a owu ye no sore se ye Christopher ye bansere eti akomam honhon konkron odima ye okama ye sa wo be no a obeye bansere mu bansere esene efi se Bible say no ti osusuru yin tabia no obetna otwedi ampo nwi na se bansere no e won limit na ye Christopher ye Jesus a ye wono no ene won konkron obo ye chidom ne de bansere no e ye da ene ye wieye bansere mo ye betwe ho ne aba ye ba pe ye be ba papa Elifas ho na ono so e de kakra asoso na ya san be hwe sa talisman yo manoma no ebinum gidie wo mu se I don't know ye twe ho ne aba ye ba ye bedi san komo no ansa na ya sorry ye discussion so Found to Nipa no ni penya found to Nipa no ni penya yo Arafo ye mamu ina akwa ba bio ye ntwentwen so kra ya boafo ane ai tai ngachi ni organic syrup o mota ye nchi pa o se ebeye wo den New East Chinese Hospital wo mo se dompe emu ya obia beko an embe bio NFA reflow pad and baby diapers wo mo so reflow pad no ho ma ye mama no a omubu wonsa ne mama no omubu wonsa no besiesi ofefefe NFA baby diapers ni nyina so 100% cotton womu na womu bo eye dwumadie yi echi edom ma yetimi so edebremu na ye papa eye prophet ahosu prophet Isaac Kwesi ahosu eye program Monday edikosi 3rd to 7th of August or say
woman thou at loose war crossover prayer ministry tema savannah ane tema do wenya kwano so savannah junction room kakra bia ye papa ahoso papa ewie me chia pa me mawo embo ani adwuma ye ma me fabric so se men kan che say lace bia wo pe material bia wo pe bibia de pamatare ye hye e ma netimi siesie wo ma ho ye fe no hwe na kira kwan Rollins Park say China House or any Rollins Park na opposite. The number is 0243 938 556. O friend mama ono so ebedi wanim no wa church o de beboa occasion na wo kodie no. First cosmetics nso boa me e ma me nku abribia ma me edisiesie me ni padua me honam no fast nso afa hoka ni nyina. Na obo fast was Spintex Road or Tema Community 4 NFA or Sanso so a war Wesley gone. Yama me fast say odi bra we skin na enya o help bia bra. Friend was 0244 736271. Nyame so ya adoma ochina na watche Mr. and Mrs. Aferi, Elder and Dickness Aferi. Oba wu ye kone na watchim na papa no so nyame to nsafre no na Pentecost for yenye yie e wotema ai tema area ni nyina enti memenda idea ni me on the 12 no ye di wono mo 1 week e wo Vera community 4 Vera ho na ye di 1 week enti e mabusuafo ni nyina ya akọ papa Aferi ni ma married there awo Yankopon fa won kransie yie enti memenda on the 12 mo mektai echi na ye hwe ma me ne papa 1 week ni eni e manenye fefefe and may their souls rest in peace. Sofo bremuna ye brenu so ye bre ansa na intimi en sorry so. Edidi asem no ana ye ka. Ye hwe yes ne party asene sa nyoma no. Mini wo bia Saturday on waduane woni fie. Saturday on waduane woni fie. Oko restaurant oko ayi ase. Wedding ase. Naming ceremony ase. Oye ginyina wi na ode besifi na one ne mbadi. Eya ne kunu ne nka ho. Ni kunu de ni kunu kwa adwuma. Ni kunu poni we sa na yere ye de. Tie ma aduane on very dangerous. So one tiase ya won tiase. Bia wa nambi kwa wa wo wi a ebre wo krase. Ai. Aya na manfo ni Muslim problem say omo we pork. All nim de onto we pork. Eni pass what wa suade we aya de bako. Your nam any de bu ho naturally was spirit endi. Higher kwa menchira ase. Higher kwa mitimi kan ne be. Spirit enchira ase accept. Anytime abudi say aduane no it damps or reduces your spirituality. So for na akire me mechiro. E bom paye mo de ba. Ya obi se kusie sa adowa. Ye mpanyifo no omadwe ye adwuma o. Omo mbodam. Ye se obi ye bedu ama ne kusie adentia. Enti enye nam bia nyewe. Because I'm said that come do be ba no abecheche na be we de ye Liberia omo si omo tilapia ko onum de tie omo we town na me ko pon omo se eye omo chiwade enti omo nwe e di say ye yo ba Ghana na wo be to na wo wi a e de ne be ye wo sa ye do ba Ghana na wo ye Liberia ni na be we wo ha tilapia mo na wo be wo Ghana. But we Ghana ni so call Liberia ni otimewe. So there you chiwade. And na patro fa number ni to dwama. Birthday that. Oh, bit say obi a pra ya bring no obi so obi so ntina. Okay. Ya fa numbers ni to dwana. De bia me no ka sem ba ko se owo empire bo bia wo bo a. Me pese me kan ho na ye bo empire no. Bible say ade nipa bienu me ensa be ya de ba ko busa nyame be ye. Me ka kire se boa me. Ana fa opria request ni bra me mo empire ma ho. Friend was 0270 001 002 0270 001 002 for prayer request pebra any udin ye mo mpaye me pamocha ochina so ye so for ni birthday echina nyame ya adoma ye ni birthday nti ye man a happy birthday in advance. Thank you. O my ministry mo ma wani so adi kuna e chen so mama radna nya obambo amen e wo Yesu Kristo din mo mama wo number no na yenko yo odafo hwe me fidie kase so ebranda homache 4:30 to 5:30 me ye mpa ebo ebranda bia wo Makati Hill Mangolai
me number ni 0244 570378 0244 570378 Eradin Show. My make Eradin Show. Happy. Yadam was someone have a lovely weekend. Me producer director and a Priscilla Annaman. Erasi. Ono de me tomb live. See dana say MCR4 set light sound obia ya mamunyina mo nyame ya doma. That's another chain ya be sign atenase. Found to Nipa so no ni penya found to Nipa so no ni penya yo.